Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, дорогие слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння ізноў шчаслівы дзень у нашай студыі, бо ішлі і не прайшлі міма цэлых 3 госця. Хто ж гэта? Гэта прадстаўнікі Карытас Мінскага архікатэдральнага касцёла імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Вітаем сёння ў нашай студыі дыякана Александра Шыманскага. Пахвалены Єсус Христос. Алесі Гідроіц, координатора Карытас Хвала катедры. Христу, дякую. І Марыю Струк, валанцёра. Хвала Христу. Вельмі шчыра рады нарэшце ўбачыць вас у нашай студыі. Раскажу сакрэцік, мы ўжо бачыліся, але бачыліся на яве ў катедры на адной з акцый, якую чыніла менавіта Карытас катедры. І даведаліся, што гэта малады такі парастак Карытас, які яшчэ не так даўно толькі утварыўся ў архікатэдральным касцёле. Сёння пра гэта і пагаворым, як яно распачынаць справу Карытас. Хто такія людзі, якія прыйшлі, прычыніліся да гэтай справы. Ну і пра ўсё, што робіцца ў катэдры і плануецца наперадзе, зараз мы пачуем. Даражэнькія, як, калі і каму прыйшла ў галаву ідэя, што ў архікатэдры не хапае Карытас? Ну, пачну я тады, да, бо я адна з першых, хто далучыўся. Слухайце, у нас ёсць Карытас міждыцэзальны, да, мінска-магілёўскі, і там ёсць такая Іра Фаміна, гэта супрацоўнік, які актыўна займаецца, яна такая апякунка нашымі парафіяльнымі Карытасамі мінска-магілёўскай дыяцэзіі. І была сустрэча ў канцы 23-го году у снежні, гэта была пэўна, дзень валанцёра адзначалі, так, і была сустрэча, запрашалі ўсіх, хто хоча далучыцца да валанцёру Карытаса. Я таксама туды папала. І вось на другі дзень дзяўчыну адну з парафіянку нашу таксама запрасіла, яна сама хацела, можа, паглядзець, падумаць, што такое, бо ў мяне опыт валанцёрства ёсць, але не ў Карытасе. Яна хацела паваланцёрыць, вось, можа, са мной сходзіш, паглядзім, так, мы пайшлі, і вось Іра да нас, Фаміна, падышла, слухайце, дзяўчата, вы адсюль, не адсюль, а можа мы што-нибудь тут замуцім, што-нибудь зробім. Ну, а мы ж як это, любую справу, што-нибудь інтарэснае, то давайте зробім. Вось, і вось гэта моя сяброўка, Іра. Яна, я так у галаву взяла, што так, трэба ў катэдры, каб штосьці было. Яна пайшла да нашага ксяндза-пробашча, ксяндза Дмітрыя Пухальскага, і начала пытаць, што можа, вот мы сабярэмся, можа, мы скажам, запросім іншых, можа, хтосьці хоча, будзе. І ксёндз пробач так, ён таксама залюбі кіпіш, акрамя галадоўкі, як і мы. І у снежні 24-х ён запрашаў, некалькі нядзель ён аб'яўляў, запрашаў, што будзе такое сабранне, хто жадае стаць валанцёрам парафіяльнага Карытаса, прыходзьце. І 21 студзеня мы першы раз сабраліся, прыехала Іра Фаміна, супрацоўнік Карытаса. Яна нам распавяла, як у іншых парафіях, бо ўжо было гэта ў Стопцах, у Маладзечна, у Несвіж уже парафіяльны Карытас працаваў некалькі год, то яна распавяла, што яны робяць, як яны робяць, натхніла нас. Нас тады прыйшло чалавек, мабыць, 15. Вось, з іх не ўсе засталіся, але хтосьці паслухаў, камусьці падышло, камусьці не. Хтосьці быў з другіх, з іншых парафій прыйшоў, уже ў іншых парафіях гэта працу гэту такую пачалі. Вось, і вось так пачалося. Потом хтосьці далучаўся, спытаў, ці можна, дзесьці расказвалі, камусьці падабалася, хтосьці таксама захацеў прыйсці. Так пачалося. Далучыцца. Вось сапраўды, вы сказалі, што 15 чалавек прыкладна было тады на першым спатканні, а зараз касцяк Карытас праз гэты год, які прайшоў, так? Колькі зараз у вашым Карытасе актыўных чальцоў? Ну, у суполцы 25-10 валанцёраў, але актыўных, так, чалавек 15, так, можа? Да, так, чалавек 15. Бо ўсё роўна вас прыбыло.
Так, конечно. Але яно ж такое, як і жывы арганізм, ён клетачкі абнаўляюцца заўсёды, штосьці астаецца касцяком, але штосьці мяняецца, хтосьці прыходзіць, хтосьці на час на нейкі, ну, аддаў то, што змог, і пакуль што, напрыклад, адлучыўся ад нас, але можа і вернецца, то так. Алеся, чаму чалавек становіцца валанцёрам? Чаму вы сталі валанцёрам? Ну, па-першае, гэта пан Бог, напэўна, так кіруе, ну, таму што я валанцёрам стала ў фондзе Цэнтр дапамогі жыцця. Гэта першае, куды я пайшла. І яны, вось тут выступаў неяк айцец Павел Романчук, вось ён наш куратар па Мінску. Яны апякуюцца хворымі на анкалогію, тэрмінальнай стадіі, то вось туды я прям шукала, як туды трапіць, дапамагаць. Але тут, ну, вось так мне пан Бог неяк скіраваў, бо я сама не збіралася. Гэта у мяне сяброўка, якая вось можа паспрабаваць. Вось выдалася такое, што і сустрэча Карытасу у катэдры была тады якраз у снежні 23-го года. Ну, і так як неяк прыйшло. Всё. Чаму нават, ну, гэта чаму Карытас трапіла, так? А чаму валанцёрам? Ну, это склад чалавека, спасателя, которому хочацца дапамагаць. Ну, так. Як сям'я ставіцца да вашага такога натхнення удзелу у валанцёрстве? Ну, добра, ну, неяк гэта не абсуждаецца. Ну, яны ведаюць мяне, таму неяк так. Падтрымліваеце? Ну, муж падтрымліваць, ён не можа мяне не падтрымліваць. Гэта будзе вельмі цяжка тады у сямейным жыцці, калі адзін аднаго не падтрымлівае. Ну, калі трэба, канешне, дзесьці падвесці, можа, штосьці, дзесьці пачакаць, ці... Ну, ён ведае, што мы, вось наш сабранне ж прыходзіць па вечарах, то гэта, ну, позна прыходзіш. Ну, ён нармальна, звыкся ўжо. Так. Мария, а вы як трапілі у Каритас? Чаму стали волонтером? В Каритас я попала не с самого начала, как он организовался, а через... У нас такая интересная спольность, да, в Каритасе, что примерно половина активных волонтеров — это служители или слушатели христианского курса «Альфа», который был в костеле Святого Роха. И вот я таким образом попала в Каритас, потому что одна из девочек, которая со мной вместе была в группе, она рассказала, что вот такая супольность, и пригласила. Вот мы еще с одной девушкой, которая тоже сейчас активный волонтер, пришли в Каритас и остались, и не пожалели. А вообще... Это, наверное, тоже вот как бы Бог, да, подвёл, потому что я давно просила, у меня была какая-то внутренняя такая потребность, да, кому-то помогать. Ну, я там как бы так сказать самостоятельно, там, кому-то вещи собирала, передавала, да, кому-то вообще просто чем-то, какой-то помощью могла помочь. И вот, наверное, всё-таки это какое-то Божье провидение, да, что именно Он меня познакомил с человеком, благодаря которому я долучилась до этой супольности, и очень-очень рада. Я теперь даже жизни своей не представляю без Каритаса. Это великая частка життя. Да. Діякон Олександр, як же ви трапили у Каритас, и что вы там робите? Какая ваша функция? Ну, надо, чтобы был кто-то из духовенства нашего прихода, кто бы помогал Каритасу, да, и словом каким-то, да, каким-то поступком. Моя миссия сводится к тому, что Олеся скажет дело, то я и делаю. Я шуткую, што гэта... Я сакратар, лічны сакратар дыякана, бо я тэлефаную, нагадваю, што вось у нас там сабранне, ну, можа, прыйдзеце. Вось там у нас на Радио Мария запросили, надо будет сходить. Добро. Ну, потому что Каритас, он принадлежит к приходу, поэтому кто-то из духовенства в любом случае должен, как бы так сказать, не то чтобы следить, да, помогать ему. Опековаться, да, в его деятельности. Вот. Ну и с моей точки зрения это очень хорошая миссия, потому что Костел по своей сути, природе, он несет миссионерскую функцию, да, и очень часто вот общение между представителями духовенства и простыми людьми сводится к тому, что прийти в закрытство, там, имшу записать, да, это исповедь, а вот какого-то такого личностного общения, там, чтобы человек поделился проблемами, своими мыслями, взглядами на жизнь, да, может быть, человек даже сказал, что вот он
где-то немножко как бы, так сказать, отделяет себя от костела, да, вот тоже интересно, почему так происходит в своей жизни. И через вот эту благотворительную деятельность мы становимся ближе к людям. Это поистине действительно очень важно. И как для духовенства, и так для прихожан, которые вот очень часто приходят в костел и думают, ну вот миссия костела какая? Это таинство, сакраменты, да. А здесь оказывается очень-очень много других действия, на что особенно обращает внимание Папа Римский Франциск, когда вот поднимает проблему иммигрантов, говоря, что костел — это семья человека с Богом, а поскольку это семья, она затрагивает абсолютно разные аспекты деятельности человека. Вплоть до помощи духовная, помощь материальная, да, помощь социальная, помощь, может быть, психологическая. Все это аспекты вот духовной поддержки людей. Вельмі важную рэч пачула у вашых словах. Я разумею, што Карытас катедры, і мы пра гэта абавязкова пагаворым, ладзіць актыўныя такія акцыі, запланаваныя мерапрыемствы. А я пачула пра тое, што ў Карытас можа звярнуцца чалавек па дапамогу. Ці былі ў вас такія выпадкі ў парафіі, ці прыходзілі да вас і з якімі запытамі звярталіся людзі? Ну, як у нас няма такога, каб мы дзейнічалі з такі-то гадзін да сталькі, каб мы такі да нас прыйшлі ў гэты час і папрасілі. Гэта мы частка парафіі. То калі ёсць зварот да парафіі, у нас ёсць там служыцель, які ў будні так служыць, можна прыйсці ў захрыстую, штосьці папрасіць. Так прыходзіць, просяць, ну, напрыклад, у нас вось мы калі сабіралі прадукты ў прошлым годзе, што нейкі запас ён заставаўся, і калі прыходзяць просяць, ну ежы, проста ежы, то чаму не, нейкая грэчка ёсць, там макароны, цукар якісьці. У нас там Таня наша, которая ў захрысты працуе, яна, ну вось я ведаю, што вось тут стаіць, вось можна ўзяць, выдаць чалавеку. І нам, ну, бачыць, што гэта не проста там прыйшоў пастаянны наш там какой-нибудь бомж, который стаіць пад дзвярыма, але ну чалавек у цяжкім стане, яму патрэбна дапамога. Звоніць, калі мы адзежы не займаемся, бо у нас няма ні памяшкання для того, каб храніць, але ў парафіі прыносяць, уже ж у нас адзенне прыносяць. Вось калі патрэбна, мы іншы раз звяртаемся да таго служыцеля, который занимаецца адзеннем, ну вось так мы выдавалі, было такое. Але бабулі, которые вот у нас быў дзень бабулі, мы з імі так і пазнаёміліся, і дзесьці пагаварылі, дзесьці добрыя сувязі наладзілі. Калі развазілі велікодныя кошыкі ў прошлым годзе, таксама мы былі ў гасцях, дзесьці штосьці, і яны ведаюць, што яны можуць патэлефанаваць. Ну, было, што тэлефанавалі, што вось там памыць вокны, трэба акно памыць перад там святамі. Ну, прыходзілі, мылі. Там дзесьці был тут вось недалёка пані Вікторыя жывець, таксама іншы раз апякуемся, што яна звоніць, там вось рамонт у пад'ездзе, там трубы мянялі, трэба там смецце якое браць. Ну, таксама, ну, прыходзім. Мы калі трэба, мы весці паможам, але людзі ў нас не заўсёды як не то, не хочуць, але можа не можуць так сабе пераступіць і дапамогі папрасіць. Гэта вось такая ёсць трохі, можа быць, праблема камунікацыі, што людзі не скажуць пра то, што што-то патрэбна. Можа лічыць, што сорамна, так? Быць слабым, не можа. Так, але мы адзін касцёл, як Саша казаў, што гэта сям'я, калі ў сям'і ёсць нейкія пытанні, то ж можна звярнуцца, ніхто ж не будзе аднеквіцца, адкідваць, ну, мы паможам, калі патрэбна, так. Вот лично ко мне вот в последние, например, месяца-два подходили ко мне люди с предложениями, возможно ли что-то сделать, например, для семей, потому что у нас были там другие акции, там и для пожилых людей, например, чтобы там выступил, возможно, там психолог, рассказал что-нибудь про психологическое воспитание детей, подростков, например, это очень важно, да, потому что в костеле мы в основном говорим про духовность, про религиозное воспитание, что безусловно важно, да, но тем не менее психологию мы тоже не можем опускать. Про какие-то межличностные отношения, да, то есть как на это смотрит, например, костел, наука костела, очень много костельных документов на эту тему, но в то же самое время вот подходы христианского психолога, да, то есть приходят ко мне люди местами с такими вопросами, ну и приходят люди с предложениями, потому что, например, если взять людей так
пар, возможно, ну, молодых пар, знаете, там 25 лет сейчас, наверное, не особо много. Такая практика у нас, что люди в основном женятся, там, выходят замуж, там, 30-35 лет. Предложение приходит, они не особо стесняются. Мне кажется, что люди немножко, которые вот повзрослеют, то им немножко на определенные вещи, ну, знаете, вот, вот стыдно, возможно, немножко как-то не совсем приятно обращаться с какими-то идеями, да, то есть какая-то зажатость, возможно, есть. Ну, это с моей точки зрения. Але вось гэтае пакаленне моладзі, якая ўзрастае, там 25, 30, 35 год, яны ўжо іншыя. Мне кажется, опять же, это моя точка зрения, они более какие-то, открыты, потому что, вот современный мир, да, то есть это мир, который позволяет быть коммуникабельным в личном общении посредством гаджетов, да, то есть, век информационных технологий, то есть здесь это... Даже ко мне подошел человек и как-то сказал, а можно ли сделать какую-то, например, там, это просто его предложение было, вопрос там онлайн-конференцию на эту тему, да, то есть что-то такое. То есть возможностей для нас, для чего-то, на самом деле, очень много. То бок, хто пачуў нас, могуць цяпер дакладна ведаць, што можна звяртацца ў мінскі Карытас, па-першае, па дапамогу, па-другое, са сваімі прапановамі. Не факт, что они все эти предложения будут исполнены, но, как говорится, за спрос не бьют. Але трэба спрабаваць, так? Безусловно, да. Трэба спрабаваць. Ну, а цяпер да таго перыяду, які вы ўжо пражылі. Мінскаму Карытас цэлы год. І цэлы год гэта невялікі ўзрост, але ўжо ёсць вось такая брашурка не з пустымі рукамі да нас завіталі госці, у якой напісана, як шмат зрабілі за гэты год у Карытасе архікатэдры. Раскажыце, чым жылі, што рабілі, з чаго пачыналі? Першую палову, давайте, може, я раскажу. То пачыналі мы трэба было неяк пазнаёміцца, так, і мы пачалі з таго, што придумалі такую акцыю, як дапамога з тэлефонамі. У асноўным дапамога патрэбна каму? Таму, хто сам справіцца не можа, так, а гэта у нас в асноўным бабулі нашы, старэйшага ўзросту людзі. Вось, і мы придумалі, што будзем, у нас было дзяжурства раз у нядзелю там у часу выдзелены, што мы там былі ў Дольным, сядзелі, да нас можна было падыходзіць, ці аплікацыю яку устанавіць, ці паказаць, як працаваць з тэлефонам, ці штосьці там памагчы ў тэлефоне, бо у некаторых дзеці з'ехаўшы, яны асобна жывуць, некаторыя, аднім рэкамендавалі там тэлефон новы, які выбраць, бо ім няма было каму параіць, так. iPhone 17 Pro Max. Не, мы улічвалі і фінансавы дастатак, што чалавек такой-нибудь. 16. Вось, і мы, наша місія была не толькі пазнаёміцца, да, што ёсць такі кажуць, што можна папрасіць дапамогі, што можна вось пагутарыць, нават, прыходзілі больш вось пагутарыць, кстати. І дапамагчы, мы устанавливали аплікацыі Біблію, малітоўнік, Радыё Марыі мы устанавливали. Так, потому што гэта людзям, адзінае выйсце, як калі ты адзін, штосьці паслухаць, штосьці дзесьці дабрацца да малітвы, калі не кожны раз можна прыйсці ў касцёл, а такую нядзельку сабрацца з духам, з фізічнымі сіламі прыехаць. Вось, то устанавливалі. Былі здзіўлены, што там малітоўнік, там амаль што ўсе малітвы, што не трэба таскаць гэтую кніжку з сабой. Але старэйшы прывыкшы, да, каб было на бумазе. Вось. Так пазнаёміліся, гэтым у нас былі са студзеня да траўня, пэўна, вось акцыя. Паралельна у нас был великодный кошик, мы запускали, мы збирали харчовые продукты харчавання, гэта, макароны, крупы, цукар, кава, гарбата, то, што не порціцца. Вось, і потым мы іх сартыравалі на такія харчовыя наборы і дапамагалі тым, хто ўжо на пенсіі, хто ўжо можа не кожны раз сабе зможа штосьці прыдбаць,
і проста як такая невялічкая дапамога, як знак падзякі за іх служэнне нашым парафіянам. Іншыя прыходзілі самі, атрымлівалі ад пробашча, іншым мы развозілі, тых, хто ўжо мала ходзіць, і некаторыя зусім не выбіраюцца з дому, то мы прыязджалі, прывозілі прадуктовыя наборы валанцёрамі, дапамагалі нашы аўтаваланцёры, і час больш была дапамога не ў тым, што мы прывезлі пакет з прадуктамі, а больш была дапамога, што мы прыехалі і удзелілі час ім, пагутарылі, бо іншы раз мы прывозілі прадуктаў менш на суму, чым стол быў накрыты. Але гэта такая вялікая падзяка, дзякую пану Богу, што так ёсць, што мы гэта адчувалася эта сямейнасць парафіяльная, бо мы памяталі пра тых, хто калісьці восстанавліваў катэдру, там дакументамі дапамагаў, служыў, час аддаваў свой. Яны нам расказвалі пра як гэта праходзіла, а як там другі паверх быў катэдра, што ў падвале было, і такія вельмі цікавыя рэчы. Было інтарэсна, што мы да аднаго заязджаем, кажуць, а куды вы далей? Да пані Міхаліны. Ой, прывет, пані Міхаліны. А яны не могуць там сустрэцца, бо рэдка бываюць у касцёле, ці не бываюць усім. З кімсьці размаўлялі пра онлайн-трансляцыю катедры. Яны глядзяць онлайн-трансляцыю, бо там таксама не можуць. А пра міністрантаў, ты міністранты, это так добра, а у некаторых дзяўчат у нашых там дзеці міністранты ж, і нейкія агульныя тэмы ведаюць нават нас, не ведаючы, што яны ведаюць нас, але стыкаюцца з дзецьмі, з сем'ямі, з нашымі праз онлайн-трансляцыю. Пасля велікоднага таксама была сустрэча з дзень хворых. У дзень хворых мы арганізоўвалі такую гарбатку для тых, хто хацеў застацца. Пасля імшы, пасля сакрамента мы заставаліся, пілі гарбатку, гаварылі, смяяліся, пробач да нас прыйшоў, таксама нейкія пытанні задавалі. І таксама харчовыя наборы, велікодныя кошыкі, нават у кошыках выдавалі, так вельмі прыгожа было. Таксама гэта не так, што у вас няма чаго есці, але як такая знак падзякі, падтрымкі. Так. Пасля дня хворых у нас, я гляджу на падказкі, бо гэта многа было, і іншы раз да бабуль нашых ездзілі дзесьці памагчы, я ж гаварыла, прыбрацца, што было некалькі такіх запросаў, то мы дапамагалі. Далей у нас валанцёры прымалі ўдзел у сумесных сустрэчах з глухімі і слабачуючымі. У нас ёсць душпастарства ў катедры, так, ксёндз Ян Кузюк апякуецца імі. І нашы валанцёры з ім састыкаваліся і прыходзілі, і у іх былі сустрэчы па суботах. Таксама гарбата, і нашы валанцёры таксама з дзецьмі са сваімі прыходзілі, неяк там, яны вучылі іх сваёй мове таксама, гэта было цікава для дзяцей. Пасля зарадзілася такая ідэя, што мы хацелі чымсьці ім дапамагчы, і наша Іра, яна, пэўна, такую ідэю прадвінула, каб іх сабраць і звазіць на фэст у Буслаў. Яны тады Маша, Іра, Валентина наша, яны апекаваліся імі, вазілі, то есть арганізоўвалі, яны яшчэ зрабілі класныя такія, мне казалось, што гэта такая дробязь, што можа і не трэба, але як аказалася, гэта было такая вялікі знак, зробілі кепкі спецыяльныя, як ваш фон такого колеру, так, блакітны колер, з надпісам, самі надпіс придумали, Буслаў 2024, Карытас, пэўна, значок Карытаса, зробілі, раздрукавалі на гэтых кепках. І каб іх было бачна у таўпе, каб іх збіраць легчэй было, ім выдзелілі месца ў Буславе каля сцэны бліжэй, каб яны маглі, хтосьці по губам чытаюць, так, яны гэта так узрушыла, я бачыла жанчыну, жонку аднаго з удзельнікаў, яны разам ездзілі, можа, восень ужо бачылі, яна кажа, так, дзякавала Іру, увидела, так, падышла, дзякавала, кепку гэтую не снімаюць да сих
пар. Марія, як ваші ураження ад удзелу у гэтай акцыі? Вы знаете, вот как бы мы, ну, слава богу, да, что мы все с вами физически здоровы, да, и когда ты сталкиваешься с людьми, которые имеют, ну, небольшие какие-то проблемы со здоровьем, да, и оказывается, что обычная поездка для них, да, это целое путешествие. После того, как мы с ними съездили, у нас вот с Ирой, с Валентиной просто были слезы на глазах. Они нас так благодарили, потому что для нас сесть, поехать, что в общественный транспорт, что за руль, это вот проще простого, да. Для них это сложно. Но благодаря вот как бы нашему ксензу Дмитрию Пухальскому, да, нашей супольности, они смогли поехать в Буцлов. Это была их мечта. Да, благодаря такой вот идее Иры с кепками, потому что, ну, мы бы в большом количестве людей, мы бы не докричались с ними. А так мы видели, где они находятся, потому что у них было свободное время потом. Вот. Ну, конечно, это здорово, да, и для них, и в то же время и для нас, что мы смогли в этот день, такой знаменательный для всех католиков, как бы и их туда свозить, потому что они там не были никогда. Мы вже таксама натхніліся, слухайце яшчэ адной новай тэмы для перадачы з нашай з вами размовы, так? Ну і працягваем далей. Што было далей? Якія яшчэ былі акцыі? Ну, сусветны дзень бабуль. Ксёндз папрасіў, што надо нешта для бабуль для нашых зрабіць. Вось. І, ну, мы такое свята зладзілі. Вельмі было прыгожа, як і ў італьянскім дворыку атрымалася. Ну, мы у дворыку катэдры былі, а там же такія дахі, чарапіца. Так, і мы нацянулі яшчэ такія флажкі каляровыя, разнакаляровыя, шарыкі. І вось так заходиш, як от італьянський дворик, таке лето, так пригожа, музика. І у нас, дякую, Сергій, саксофоніст, ви його ведаєте добре. Ён нам допомог, дякую, велике. Це було пригожа. Наші дівчата зладили концертну програму, Кристина Єфімович, вона там, ось вона ж теж много і співає, і музикою займається, ось вона там зладила так само виступлення, пела. І були у нас гульні, солодкий стол был, бабули уже с самого утра приносили, мы вот когда расставлялись, готовали это все, приносили уже свои пироги, приносили свои, мы казали, не надо нічого, ну, правда. Ми все самі подрихтуємо. Да, так, але ж гэта ж нашим бабулі, дякую, так приємно було, приносили пироги, хтось які сладості, вось. І до нас долучилися, це було вельми приємно, до нас долучився митрополит, і він так само співав, танчив з бабулями з нашими. Наш Ксьондз Пробаш було відкриття для нас усіх, що він так само співає, і вельми пригожий, він так само нам заспівав, танчив то так само, вось. Порозмовляли, погутарили, познайомилися, але, ведаеце, ми ж стали, як роздавали флаєри такі, загодя, може, за 2 тижні ці за тиждень, роздавали флаєри на виході бабулям, може, ніхто, не всі чують профільні об'яви, що запрошали, і роздавали такі маленькі, і вони приходили, прям як білетик віддавали нам, що ми тут нас запрошали, але ми запрошали усіх. Ось. І у дзень мы, калі у нас было ўжо спатканне гэта, мы сталі на ўходзе ў касцёл, на выхадзе з касцёла, і вось так троху лавілі іх, бо некаторыя, мы без нічога, мы ж не можам пайсці з пустымі рукамі. Говорю, не-не. Беларусы адказныя, толькі па білетику, па квіточку і толькі са сваім. Так прыемна. У госці з пустымі рукамі не ходзяць. Не, гэта было так цудоўна. Вось, і, ну, так, добра, прагрымеў наша тусоўка, прагрымела, так, дзесьці у водгукі чуліся праз некалькі месяцаў і пыталіся, як там, што там, может, у нас так это проходят такие дискотеки для бабуль. Ну, разойтись мы не могли долго. О, да, так, бабули. Некоторые нават после нашего мероприятия на ресторан поехали. Да. Тому что сустрэліся, яны, бабули, которые разом вучыліся, разом ходили в парафію, яны там по паўгода не бываюць у касцёле, ну, бо фізічна на кастылях з дочкамі прыйшлі, то яны ўжо, калі сустрэліся, то развесціся гэта вельмі цяжка. Яны нават на рэстарацыю. Наш валанцёр павезла іх да хаты, мы думалі, што да хаты. Яны паехалі
у рэстаран. Не. А Вот. в гэтым годзе будзе такі дзень? Так, мы его запланавалі. Анансуем адразу. Бабулі Конечно. Мінскай архікатедры, рыхтуйцеся. Давайте, что Мы еще? приглашали еще своих детей, они нам помогали, ну, там, расставлять столики, вещи, ну, и просто там, может быть, что-то бабулям помочь, да. И вот мой ребенок уже спрашивает, а в этом году будет то же самое? Так что не только детям, не только бабулям, но и детям понравился наш праздник, да. Такое. Они видят, как заботятся о старшем поколении, им это нравится. Бывае мяккая евангелізацыя, а бывае мяккія ўводзіны ў валанцёрства. А так мы шутим, что у нас была платковая сустрэча на платковой были наши несовершеннолетние волонтеры, неполногодовые. Так, што яшчэ такога значнага было ў гэтым годзе? Коротенько, кірмаш разом у школу, мы збіралі рэчы школьныя, гэта і канцтавары, і не толькі, і у нас быў кірмаш, можна было прыйсці хто хочаць, без, ну, толькі мы записывалі, што, ну, вот, аказалі дапамогу. Вось, каму патрэбна было ўзяць, там, сколькі трэба шыткаў, можа, адзенне якое, у нас была латарэйка невялікая, такая беспройгрышная, у нас былі і падарункі такія, шарыкі робілі, з цвяточку сабачкі з шарыкаў. Вось, таксама у нас была аніматарская дапамога, на выездзе працавалі нашы, гастраліравалі валанцёры на Святога Роха, дапамагалі на фэсце, там дзіцячыя гульні ладзілі, розныя былі пляцоўкі, і актыўныя, і творчая пляцоўка. Вось, дзяўчаты, дзякуй. З нагоды дня пажылых 6 кастрычніка ездзілі ў выток захад, гэта пансіянат з ксяндзом Александром Фаміных. Так, ён гэта там яго парафія, но але нас запрасіла адна з бабуль, якая была на дне пажылых, яна запрасіла нас прыехаць да іх. Яна там, яна вельмі рэдка выязджае вось на якія вялікія такі святы ў катэдру. Вось яна запрасіла, што прыедзьце, бо нам сумна, можа, ну штосьці зробім. Мы тады ездзілі да іх. Мы адна частка канцэрт слухала, вось хто смог спусціцца, прыйсці, а да іншых мы хадзілі, у нас было 2 групкі, хадзілі адні з баянам, другія з гітарай. Вось хадзілі по іх палатах. Ну, не палаты, пакоях, так. Хадзілі і невялічкія падарункі, іконку, шакаладку і адкрытку. Мы самі рабілі адкрыткі, таксама дызайн разработалі. Спасибо, што вы есть. І там і цытата з Бібліі была. Вось. Ну, яны адразу былі неяк так закрыты, а пасля ўжо, ну, так вельмі цудоўна развітваліся з намі. У кастрычніку таксама у нас было сустрэча са шматдзетнымі бацькамі. Іх прыйшло немного, мы запрашалі ўсіх, але прыйшло некалькі толькі пар, хто з сем'ямі, хто толькі з дзецьмі. Былі раздзелены дзецям, аніматарская была такая праграма аддзельна, бацькі аддыхалі. Да, у нас працаваў наш валанцёр лагапед, яна такі віктарына узаемадзеянне зробіла для бацькоў. І вось мы для іх праводзілі такую і польза была, бо яны нейкія новыя веды, лагапеды пазналі. Вось і паразмаўлялі, пасля мы разам спявалі трошку, ну, пагутарылі. Так, такая была невялікая сустрэча. У лістападзе мы ў раснянскую школу-інтэрнат пачалі збіраць раснянская школа-інтэрнат для дзяцей з асаблівасцямі у Магілёўскай вобласці, яна там пад граніцу, пад мяжу з Расіяй, де, ну, мала хто даязджае, там дастаткова вучняў, каля 100 вучняў, і вось наша Юля з імі сазванілася, можа вось туды прыехаць, знайшлі іх так, і збіралі ў катэдры вось такой сям'ёй падарункі, але збіралі так, што не проста прыносіць падарункі, мы зрабілі карткі з іменем, узростам дзіця, ну і там памятка, што ім можа больш патрэбна было бы, там ось там цацкі там развіваючы, што можа не трэба, і на нейкую
такой ліміт па суме, каб ну плюс-мінус у всіх былі аднолькавыя падарункі, а не так, што ў аднаго там планшет, а ў другога носки, так. Вось. І парафіяне нашы разбіралі, вось пасля імшы картку выцягвалі, вот хто ім папаўся, яны таму дзіця збіралі падарунак. Ну гэта такое індывідуальны, каб быў індывідуальны падход да падарунка. Вось. Нейкую хтося адкрытку пісаў для гэтага дзіця. І ўжо у снежні мы ездзілі да іх. Вось у нас Святы Мікола быў, дзякан Александр. Малады Святы Мікола. Як вам гэтая роля, дарэчы, дзякан Александр? Ну, мне очень понравилось, как бы, потому что я диакон, поэтому наследую святого в своей жизни, поэтому очень понравилось. Ну и вообще, как бы я хотел такую вот небольшую ремарку, если можно сделать. Вот в нашем каритасе, да, парафиальном, мы затрагиваем абсолютно разные, можно так сказать, наверное, слои населения. Социальные группы. Да, социальные группы, так будет более правильно сказать. И дети, и люди пожилые, да, то есть и многодетные семьи. Это очень хорошо показывает о том, что костел для всех. Костел сам по себе, по своей природе, не является каким-то элитным клубом, который говорит, что вот те, кто собрались в этом здании, мы элита, мы самые лучшие, мы самые прекрасные, да, то есть самые духовные. Нет. Костел он для всех. Потому что это семья людей, которые, невзирая на то, что у кого-то что-то может быть в жизни не получается, мы все стремимся к Богу. Поэтому это очень важно само по себе. А вот когда в качестве Святого Николая к детям приехал, я обратил очень большое внимание вот именно на вот эти детские глаза. Хотя я и в других акциях Каритаса участвовал, наверное... Да, может быть, не во всех, да. Але Саша не так давно диаконом стал. Кстати, да. Кстати, да. Но вот именно вот детские глаза, что, знаете, мы очень часто воспринимаем то, что вот, чтобы наследовать, да, то есть Божие володарство нужно сделать что-то такое серьезное, такое глобальное, да, я не знаю, что-то такое фундаментальное. А тут, казалось бы, простой, скромный подарок, что мы там детям дарили? Ну, там кожны падарунак быў падрыхтаваны ад парафіяніна, але яшчэ ад Карытаса Мінска-Магілёўскай дыяцэзі былі салодкія падарункі. Снігерсы я раздавала. І вось, а гэта яшчэ дапаўнительна за актыўнасць, там Саша хадзіў карагоды вадзіў, так и это. И вот, знаете, вот эти детские глаза радости, когда ты даешь вот этот снигерс, да, то, что они не видят каждый день по сравнению, как мы можем спокойно пойти в магазин купить его, ты понимаешь, что вот в этих простых вещах, очень простых вещах, действительно мы наследуем Божие володарство. И вот эта акция мне очень сильно запомнилась. Ну, и в школе мы ладили мастер-классы. Ну, то есть мы не просто приехали, раздали подарунки, а мы раздали их у конце, как бы внимание деток не сразу до подарунков. Приехали по разных узростовых группах, были дети размеркованы так. И мы, вось, кожны был отказаны за свою группу, мы рыхтовали мастер-класс. Мы не специалисты. Ну, я не умею проводить мастер-классы. Мне еще попалась группа деток дошкольников, а у меня у самой детей нема, и я с детьми так, может, еще с подростками, а тут мне было вельмі цікава гэта, вось непривычна. І штосьці рабілі. Вось мы анёлку рабілі, такіх з бумагі, і потом іх там блёсткамі всякімі, там всё. Хтосьці рабіў цацкі, ёлкі рабілі такі з фетра. Ну, розныя былі майстар-класы, і дзецям было, дзецям было вельмі інтарэсна ўзаемадзеянне само. Так, ну і вось падарункі. Найбліжэйшая акцыя Карытас. Што чакае нас наперадзе зараз, у чым у мінскай архікатэдры ёсць патрэба ў дапамозе Карытас менавіта? Калі ласка, анансуйце. Я яшчэ скажу про одну акцию, бо мы все про іншых, да, вось у нас детки нашей парафии, у Машин был проект про колядного анёла. Может, пару слов. Был конкурс рисунков, да, перед Рождеством «Колядный анёл» для детей именно парафиян наших. Получается, до Рождества детки приносили нам рисунки, потом у нас собиралась комиссия, в которой тоже диакон Александр участвовал. Мы выбирали победителей в 3 возрастных категориях, и перед Рождеством на детской мше, после детской мши, мы уже вручали им подарки, и еще в Дольном костёле у нас была организована выставка
рисунков. Но дети, мне кажется, были довольны, да, они не ожидали, возможно, что... Надеемся, что в следующий год их будет больше. Выказывали, мы нават просто мимо проходили дзяўчаты з падарункамі, такія, о, такія, ну, так класна, што яшчэ і адзначылі падарункам, што, ну, яны, да. Такая мягкая евангелизация. Да. Долучение до парфиальной семьи. И очень замечательно было для меня, вот как для представителя жюри, то, что было видно, дети очень серьезно подошли, так осознанно к этому рисунку, потому что там у нас возрастные группы были до скольки? До 11-12 лет, по-моему, да? Маш, до 15. До 15. До 15, да. До 15. Ну вот и непосредственно, честно говоря, вот дети, которые там первые, там, да, там 6-7 лет, да, то есть, ну, честно вам скажу, в 7 лет я так не рисовал. То есть... Смысловая была закладка там вельми великая. Да, то есть, и когда я вот выбирал, какой рисунок там на 10, на 9, да, все это очень было близко. То есть, принципиальной разницы между рисунком на 7 и рисунком на 10, ну вот лично для меня не было абсолютно никакой. Ну, то есть, единственное то, что нужно было кому-то 10 поставить, а кому-то 9. Вот, ну, это, опять же, говорит о том, что раз дети к этому так осознанно приходят, значит, есть и вот религиозное, духовное воспитание и в семье, и у детей. То есть, это, ну, приносит достаточно такие, ну, вот, весомые плоды. Для детей это, ну, действительно адвент, Рождество. Ад нашай размовы адразу складаецца ўражанне, зразумела цалкам, што Карытас мінскай архікатэдры вельмі жывы, актыўны, малады і наперадзе чакае шмат чаго цікавага. Але мы давайце пазнаёмім з самымі вось наступнымі акцыямі, якія будуць, у чым можна ўзяць удзел простым людзям як валанцёрам або далучыцца ў якасці тых, хто патрабуе дапамогі Карытас. Пользуясь случаем. Да. У нас второй вот год подряд идет сейчас акция «Великодный кошек». Вот благодаря Олесе были организованы мастер-классы. Вот сегодня у нас будет мастер-класс по изготовлению пасхальной открытки. В ней принимают участие не только волонтеры наши, да, но и некоторые и прихожане. Мы делаем... Ну вот сегодня мы будем делать открытки, там до этого мы делали ружанцы, и каждое воскресенье с 9 утра до 3 вечера наши волонтеры за ахвяру будут предлагать вот эти поделки, да. Также мы проводим сбор продуктов, не скоропортящихся тоже, с 9 до 3. То есть если у кого-то есть желание, возможность, да, то каждое воскресенье мы вас ждем. 3 недели. 3 тижні до Великодня, да? Наступні 3 тижні. У нядзелю з 9 до 15 у мінскай архікатэдры вы можаце напоўніць чысці велікодны кошык вельмі патрэбнымі, смачнымі, абавязкова не хутка порцячымі прадуктамі. І такім чынам таксама вось гэты свой пост напоўніць міласцінаю. Дзякуй вялікі, што сёння завіталі ў нашу студыю Радыё Марыя. Вельмі радыя былі вас бачыць і спадзяёмся, што нашыя сустрэчы будуць рэгулярнымі, а якімі будуць? Сачыце за нашымі абвесткамі. Пахвалёны Ісус Христос. Навеки вечные. Амен. Гости ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.